Namhlanje sifike lapha kwamkhulunyelwa Nkomo sathi sizobona ukuthi kwenzakalani isikhathi sekhisimusi lapha nanku umuzi omuhle kakhulu usinxusiwe lapha ke. Ba Nkomo kunjani? Ngiyaphila mntaweni linjani baba? Kwenzakalani lapha ekhaya? Lapha siyakholisa. Siyenza lokhwana ukuthi family yahlangana nje. Family yakithi kwelana. Kwelana. Khona besomnene. Esomnene family yethu inkulu kakhulu, abanye basuka komakhulela, abanye basuka eCholocho koMananda, indawo eziningi nje. So uthi bahlanganisele ubulaleleni manje abantu ke? Abantu sibulela inkomo. Abe? Yes, sibulela inkomo sibili lenkukhu ezi100. Kholisa lapha ekhaya. Kumnandi ekhaya. Kumnandi ekhaya. Sibona umuzi wakho siqhubele lapha. Umuzi omuhle kakhulu lapha. So lapha umuzi lo omuhle kangaka uhlangene ungani wesintu wakudala kube lezi ezintsha lezi ezinje yonke kulamasola lamasola. Kulamasola. Yeah. Dawini. Lapha ngona lisibone ukuthi kuthiwani la. Ubhalweni lapha. Ubhalweni la. Yelane. Family. Yeah. 2022. Yithi abantu. Kusitshoni lo. Ngawusithi yithi abantu lapho thina. Uthi mina somuntu. Mina yini abantu? Hayi sithi yithi abantu. Yes. Lina bakoyelani. Abakoyelani ibabantu. Hey. Azilume izinto zakho la. Hayi ngeke zikhulume. Umkhulu lomuzi. Umkhulu. Umkhulu lomuzi. Konke lapha ngalwenzana. Gcineni ngathi. Amasimu ngani? Lapha ke inkukhu. Izihloko zenkukhu lezi. Yeah. Siyafuya inkukhu la. Okay. Lalokho. Ngamani ayiloko ingalukhulu. Amathekisi ya. Yes. Aha, yiyo lala. Yes. Ayenza la. Lezi kuzi yabekela lezi. Neza amaqanda. Hayi. Nezokuzala. Laba sezilalela lezi. Setshenzela. So lapha lokugombola izinto. Kungene. Iyehlisa amathiyana bayibona ngafana la. Angadliwa lwela. Lokhoza. Kuyamele babona. Tawona ubuya kwami sokuncedisa. So ngapha sulimile la. Ukuziphumile phandle kodwa. Usulimile. Limile nje ubona amabele. Hey. Lapha lezi ngezande nezifuywa futhi. Nezifuywayo la. Iyo twa unkukhu makhaya. Inkukhu yami leya. Indaba ezinje. Ikho ngibona ukuthi kathi wayengani kulesiba lapha. Kulesiba la kulanto engelenja. Hayi, mana siphote uhle sizikhangele masinyane. Siphutshela interview yethu. Ubuye ukhangele inkukhu zakho. Yes. Abantu inkukhu lapha. Zihamba lethwe. Inkomo sebenza. Usesaba ingalukhuni. Azilume. Ingalukhuni. Lapha ke zinkukhu la. Uthenza ngapi? Lezi ziyathengiswa ePlum. Yes. Ulebuche Plum. Lebuche Plum. Okay. Lapha nampa kuphekwa lapha konkomo kuyaphekwa. Kuyadliwa abantu bayasutha kuhlonke abantu mhloba konke umdeni wonke wonkomo. Kulana embizeni lapha mama. Akuvule sibone ke sizibone laba abantu basibone emhlabeni wonke. Ngazivule mama. Ungathi mama. Azikavuthwa iSouth ongalizwa ngoba ngazikavuthwa. Azikavuthwa. So ngeza abantu bonke laba. Kusetshenziswa lapha konkomo. Yes. Kusetshenziswa. So lapha into leyenzakala minyaka yonke ngempela. Hayi siyayenza after 3 or 4 years. Okay. Siyenza kwesikhathi. Kwesikhathi. Ubise abantu lihlangana. Yes. Lihlangane njengomdeni. Njengomdeni. Ungathi utshela abanye uqhakatheka kangaka ukubambana nqalize imuli abantu abane ngababambana. Uqhatheke kakhulu ngoba kuyenza abantwa benu bengathathani. One, kuyenza lingalahlekelani. Thina sikhangele kakhulu ukuthi sase silahlekelele. So sase silana konso sesatholana. Kuqhatheke kakhulu ukwazisana njengomndeni.
njalo ma kule problem ukufa kumbe umsebenzi imchado siyachayelana izimali yonke into iyenzakala. Nxa ukhalela bangaki laba phela mbona kwesabeka abantu lapha. Lapha abalutshwana kodwa bazagcwala maybe kusasa ngoba into lezi ziphele kusasa. Yes, it's 2 days thing. Sikade bembala lapha sibe 216. Ingwele bonke abayihlobo zonke lezi. Isihlobo zonke leso. Hayi. Sibe expect ukuthi abantu bafika 400. Right. Yes. Kudla kusozibasiqede phela ukudla konke. Ngeke ukudla kuningi kakhulu. Nasenye futhi iyelana family. Yes. Bona lapha abadala basekhona yini abakho abasekho abadala. Abasekho. Iclass le ngekachaya. Ngekachaya. So chaya so ahamba. Uchawa ngubaba. Ngubaba yes. Okay. So lapha lele khona phela uyajabula makuthi. Kakhulu uyajabula. Ngayibona abantwana besenzeni. Uyakholisa. Hayi sikhulume nendawo oqatha senza ukuthi siyebona ngale kathesi siyabonga kakhulu enkomo. Thank you Mtaweni.